Međunarodni salon stripa tradicionalno se zasniva na konkursu na kome učestvuju autori svih uzrasta iz svih zemalja sveta. Ovogodišnji dobitnik Grand Prix Aleksa Gajić, nagrađen u čak 2 kategorije, oduševio je publiku specijalnim izdanjem stripa u drvenoj kutiji pod nazivom Premotavanje. U pitanju je strip na jednoj sličici koja je dugačka 7 metara i visoka 7 centimetara. Ona je namotana na 2 kalema, ispakovana u ovu kutiju i premotavanjem čovek može da pročita ovaj strip. Iz tog razloga sam i nazvao ovaj strip Premotavanje, a takođe se i radi o jednom starcu kome se premotava ceo život kroz glavu, kroz taj flashback. Promocija njegovog scrapbooka, još jednog neobičnog izdanja autora prvog dugometražnog animiranog filma Technotize, biće održana 30. septembra u Velikoj sali. Muzičar i književnik Marko Šelić-Marčelo u ulozi člana žirija kaže da je prisustvo najmlađih najbolji pokazatelj popularnosti devete umetnosti kod nas. Već sada kad je otvaranje ima dosta klinaca, srednjoškolaca, a na sam konkurs prispelo je neverovatno mnogo radova tog uzrasta do 15 godina, što znači da strip scena zbilja živi. Ona svakako nije vesela mlada koja trčkara po poljani i baca maslačke, ali nije ni na aparatima kao što neko možda misli. Do kraja nedelje biće organizovana berza stripa, predstavljanje izdavačkih kuća i njihovih jubileja, predavanja gostiju, radionice i projekcija filmova. Gosti jubilarnog salona stripa su Roberto Dizo iz Italije, čijeg Mr. Noa znaju svi ljubitelji stripa, kao i Sylvain Courdurier iz Francuske.